Zonet chung Quarterfinal chibai vek ule Infiamna Chanchin Thar ilongai thlang u LBS Suzuki 22nd Interbranch YMA Football Tournament chu nei chun zom zel ani Mizoram chunga football mga inel na lian le ngai hlutlo LBS Suzuki 22nd Interbranch YMA Football Tournament chu nei chun zom zel ani ya voin lama in khel monum taka ang veng south lamin olsam takin ne na an changa an king pui ke trum chu gol rup gol nin an ne he in khela hen ke trum tim tan lal than oma chon gol ni akhunga ang veng south tim tan hian lal nun sang chon gol li khungin hat-trick asiama John Malsom tluanga le Richard Lalram nun pui ten gol khat ve ve an khung ve buka gol rup gol net ne na changin next round anin pet kai he in khela hin am veng south player poimo lal nun sang chu man of the match than anne ram thar veng lam point ne na an changa an king pui chuan thar tlang nom chu gol li gol nin an ne he in khela in chuan thar tlang nom tim tan lal choi zela chon gol ni akhunga ram thar veng tim tan hian lalrin fela ralte chon gol ni akhunga lalrin tluanga le lalrin chana ten gol khat ve ve an khung ve bok he in khela hin ram thar veng player poimo gol ni khung tu lalrin fela chu man of the match than anne Colosseum New Dia kon lam point ne na an changa an king pui ka char zai te chu sikhat fain an ne he in khela hian Colosseum New Dia kon tim tan hen Dennis Malsom ki machon he in khela golom chun hi akhung an ne in khel azon no man of the match New Dia kon player poimo lal ro pe ga chu than ani sui bok ram hun veng thar lam point ne na an changa an king pui Republic veng thlang chu gol thum gol khatin an ne he in khela hin Republic veng thlang tim tan isak lan nun puyan an golom chun akhunga ram nun veng thar tim tan lal mangai zo chon hat-trick siamin atim hi achak puya man of the match than ani zoi bok chon pui lam point malam an pan zela an king pui mel riat chu goli gol nin an ne mel riat tim tan hian lal rot pui chon gol ni an tim tan hian akhunga chon pui tim tan hian PC lal riat zela chon gol ni akhunga amosa vanal rotale Israel ramdin thar ten gol khat ve ve an khung ve bok he in khela hin PC lal ruat zela chon pui player poimo chu man of the match than ani veng le veng khole kho in lalama nu ma nei tha em mai ram nun south lam ero an zen kong atop thunga an king pui lungdai nen hun panga ya gol ni ve ve in pe ya anin ne tok nuwa penalty peta avan doi zoka antrang he in khela hin lungdai tim tan lal riat lual le lal ngai sakaten gol an khunga ram nun south tim tan lal rem ruat tale Malsom felaten an sipur sud ma se penalty peta lungdai avan nei zoka antranga gol nga golia ram nun south hi nei next round anin pet kaya ram nun south jin kong ero atop thong he in khela hen lungdai team player poimo lal riat lu chu man of the match than anne he in la lo champion to am veng lam point malam an pan zela an king pui side an Colosseum chu goli gol khatin an ne Saidan team tan hian Malsom tlonga chon an golom chun akhunga am veng team tan hian lal chan hi masai lo chon gol ni akhunga lal fak zual le lal rin tlonga ten gol khat ve ve an khung ve bok he in khela hin am veng team player poimo lal chan hi masai lo chu man of the match than anne tui thiang lam point ne na an changa an king pui sai round tin thar nen hun pa nga ya gol ni ve ve in pe anin ne tok nuwa penalty manga achak zok zon ani ya tui thiang lam hian penalty peta sithum fain ne na an changa next round anin langkai he in khela hin sai round din thar team tan lal sang ki machon gol ni akhunga tui thiang team tan hian lal mangai ki male Malsom ki makol ni te chon gol an khung ve bok in khel munam taka hian tui thiang player poimo Malsom ki makol ni chu man of the match than anni kanan lam point ne na an changa an king pui mau bok chu gol thum gol ni in an ne mau bok team tan hian lal ruat fela chon gol ni akhunga kanan team tan gaming than zola chon gol ni akhunga jojo zo ming thanga chon gol khat akhung ve bok he in khela jojo zo ming thanga kanan player poimo chu man of the match than anne salem veng lam point malam an pan zela sai khama kon chu gol thum gol nin an ne sai khama kon team tan David Vanal ruat chon gol khat akhunga silal rin nungan gol khat akhung ve bok ne na chang team salem veng team tan siding puya sailo David lal chuan omale lal rin nunga ten gol khat theu an khung ve bok
he in khela in salem veng player poimo David lalchhono machu man of the match a thlan anni heng ho ba ka in khobe le dur tlang le tan te in machona dur tlang le tan lam awan nei zo ka antranga hun pa nga ya gol khat ve ve in pe anin ne tok nu in penalty pe ta dur tlang le tan hi awan nei zo ka antrang in khel munam taka in khobel team tan zo mo sang an gol akhunga dur tlang le tan team tan silal lian zel chon gol akhung ve bok penalty manga achak zo zon ania dur tlang le tan lam hi gol nga golin awan nei zo ka antrang ta ani in khel munam taka hin dur tlang le tan player poimo lalrin sang a chu man of the match a thlan ani zui bok tihian round of 64 lut te an hriat kim ta round of 64 inel na hinak tu khian nei chun zom ani don na khelmol palia inel na hi nei chun zom ni le don hin Zonet TV Private Limited chuan First Battalion MAP ground am veng le RG Stadium mol puya in khelte life in ape chuakang ni zangkhan Europa football inel na then khatte nei ania Copa Italia lama Bologna champion in La Liga lama Real Madrid in point hum an sual chuak ve bok ni zana in khel munam taka hin Copa Italia lam final in khel boruak tang taka champion tura rin kaiber AC Milan avan doi zoka an tranga an king pui Bologna chon sikhat fain an ne in khel munam takmaya hian Milan lam hian gol shot tum sari an neya Bologna lam hian gol shot tum som pakhat an nei ve thung in khel pumpui thira ball possession le in pass dikonga AC Milan lam achung nung zok an neya Bologna lam avan nei zoka an trang ta thung in khel munam takmaya hin atir lama AC Milan lam a hlo zoka an tranga minute lina lek atrain hun tha an nei an bo pel ngun le hemit nuwa hian team pani te in Norton zak zakin first half a goal alut lava team pani te golom lavin first half bi ka an trin zui bok second half an run deuh chau 3 minute somnga pathum na Bologna team tan an striker Endoye chuanin ma an hruina goal aron khunga hemit nu hian AC Milan lam hian an sipur su tumin na takin an nor leta hun thapo anin siam hnem hle minute somsari pakhat na Santiago Jimenez a thel phei chu yom tak ani bok Milan lam hian nor zi zelin hun thapo anin siam no la apoimo golero an khung thei talo anni ti hian bei seilo zok Bologna lam hian sikhat fain ne na an changa champion no moi hlutak an choi zui bok hei mai bak hen Bologna lam hian an tlap Chanchina major trophy hi kumsom nga pakhat nu an choi le masak ber ani zui bok Spanish La Liga lama poni zana in khel boruak tang taka Real Madrid in point hum hlutak an sual chuaka an king pui Mallorca laka sipur zoka tang masama se gol ni gol khatin atopa ne na an chang Santiago Bernabeu in khela hin Real Madrid hian gol shot tum som thum pakwa te meu mai an neya Mallorca lam hian gol shot tum li nei thungin ball possession le in pass dikonga po Real Madrid an chung nung filor laka amai ro chu an chak lo teu hle in khel munam takmaya hian minute som pakhat na leka Mallorca team tan Martin Vergen chun ma an hruina goal aron khunga first half Real Madrid hian sipur su theina hun tha tam tak in siama se apoimo goal an khung theilo hle first half Mallorca lam hian sikhat fai ma hroi chungin an thrina second half po an goal nei chun hi an hum rei hle Mase Real Madrid lam hian na taka an nor le tak awang hian hun thapo anin siam nguna golpo an khung tange nge minute somruk pariat na kelen Mbappe chun an sipur aron suta season kalmeka Real Madrid tana gol somni akhung tlin na ani chiha Real Madrid tana debut season na gol khung thei tamber record asiam zui bok hemit nuai ro gol dang alu bel lok lava hun top ma shat minute som ko panga na ben satanga ron lut Jacobo Ramon chuan Real Madrid tana ma an hruina gol aron khunga gol ni gol khata ne na changin point hum an hlo chuak he in khela hin Real Madrid hian draw result emmo chaklo result an nei chon Barcelona an champion thei to don na Mase Ramon an gol aron khung le tak chia hian Real Madrid hian Barcelona champion malu tuktur an dang te po ati thayang ATP Italy Open chu nei chun zom zel ania amor bok po nai chho zelin ni zan le tukin khan game engemaw zat khel anne tennis ma inel na lian le ngai hlutlo Masters inel na lian Italian Open chu nei chun zom zel ania mi palama quarter final khel zo ani towa
nizan le voin lama inkhel munam taka seeded number pathum na Carlos Alcaraz Garfian malam apan zela seeded number pathum na hian aking pui seeded number pangan na British star Jack Draper laka set masa 6-4 a alak nuwa set ni na po 6-4 in alak chunzama straight set at ni na changin semi-final ain langkai seeded number patni na Alexander Zverev at sakzaw talava aking puyat na ngay turangay seeded number pariat na Italian star Musetti laka set masa zoka 6-7 na avanduay zoka atran nuwa set ni na poy Musetti hian 6-4 in alak chunzam leya 7-6-6-4 at ni na changin Musetti hian ni na at sanga Basay lo zok ni chungin semi-final ain langkaya champion tura rin kay Alexander Zverev zin kong ero atop thung quarterfinal inel na tehi zanin hian nei chunzom anile don na seeded number somthum na Harkas le Tony Polte anin matson don na seeded number pakhat na Jenik Sinner le seeded number paruk na Kes Parute anin matson bokang Meitselama po semi-final in matson turte anshiat kimta nizana quarterfinal inkhel monam taka seeded number pakhat na champion tura rin Kyber Ariana Sabalenka at Zakzolova aking puyat na ngay turangay Chinese star Zheng laka 4-6-3-6 in avanduay zoka atranga Basay lo zok Asian star Zheng hian semi-final aluta champion tura rin Kyber Sabalenka zin kong ero atop thung seeded number palina American star Coco Gauff ero at saka aking puy seeded number pasarina Andrei Valaka set masa 6-4 alak nuwa set ni na po 7-6 in alak chunzom leya straight set at ni na changin semi-final ain langkai seeded number som paruk na Vitolina at sakzaw lo thunga aking pui Stearns laka 2-6-6-4-6-7 in avanduay zoka atranga azin kong topin Basay lo zok unseeded Stearns yan next round ain langkai thung anne semi-final inel na tehi zanin na trangin nei chunzom ani doon na Polini le Stearns te in matsonin Zheng le Coco Gauff te anin matson bokang NBA season kalme kinel na te chu nei chunzom zel aniya tukina conference semi-final in khel munom taka Timberwolves in Golden State Warriors na in final anluta in khel danga Celtic point ne na anchang ve bok basketball mga inel na lian le ngai hlutlo NBA season kalme kinel na chu tukin khan nei chunzom aniya game ni khelnin in khel nga event lo taka Timberwolves namin ne na anchanga anking pui he inel na numa nei thale champion tura rin kai zingami Golden State Warriors chu zasom ni pahat zasomin an ne he in khelen quarter ma saber hi Timberwolves nam hian somthum somni pathumin an la quarter ni na po somthum pahni somni padiala lein quarter thum na po somthum pahat somni pangain an la leya saktur achiang deuh thuak man an ne quarter to bera hen Golden State Warriors an ron thau chuak ve zeu maya he quarter a hen point somthum pariat thok chuakin Timberwolves nam hen point somni pariat an thok chuak thunga ma se quarter masa pathuma an che thatok lo an tuara Timberwolves nam hian an hmang tangkai ta thung ti hian Timberwolves nam hian ne na an chantak awang hian game sari khel tura game li an lata Warriors team tan phak thei an ni to lova game khel le mabak omma se khel ngai to lovin conference final anin hlangkai zuita anne ne na chang team Timberwolves team tan hian Julius Randle chong khel thaberin point somni pakwa athok chuaka Anthony Edwards point somni pahni athok chuak ve bok avan doi zo tang Golden State Warriors lama Brandon le Jonathan Kuminga 10 points somni aya tam ve ve an thok chuaka khel thaveu ma se an timero an chan him zo talo anne in khel danga Boston Celtics lam point ne na an changa in khel monam taka an kheng pui Knicks chu za somni pasari za pahnin an ne in khel monam taka hian Knicks in bull an tran tha zoka quarter ma sabera point somthum pahni thok chuakin Celtic hian point somthum an thok chuak thunga quarter ni na train Celtics thau chuakin he quarter a hian point somni pakwa an thok chuaka Knicks lamin point somni pasari an thok chuak thung team pahni te point tho chu zat ai nang chia boro po atang le ma se quarter thumna team pahni te anin thlau ta khop maya quarter thumna he Celtic in point somthum pahni an tho chuala in Knicks lam hian in point som pasari bak an thok chuak zolawa quarter to ber po Celtic lamin an thunun le he quarter a hin point somthum paruk thok chuakin Knicks lamin point somni paruk bak an thok chuak zolawa Celtic lam hian har salutuk lavin ne na an chang zuita anne
tiang conference semi-final game nga chu khel zo anita Celtic lam hian game ni latoin Knicks lam hian game thum an la ve to thung he in khela hin hne na chang team NBA champion line ni box Celtic team tan hian Derek White chong khel thaberin point som thum pali athok chuaka Jalen Brown chon point som ni parung athok chuak ve boka an team tan an tho hlok le NBA season kalmek inel na te hin aktu jing daruk atangin nei chun zom ani le ang khati zong khain Infiamna Chanchin Thar kan ngai thla kho thei te chu ani e